أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي دار القرار وجعل بين الدنيا والآخرة برزخا يدل على فناء الدنيا بالاعتبار، وهو في الحقيقة إما روضة من الجنة أو حفرة من النار. فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار، أحمده على نعمه الغرار وأشكره وهو الرحيم الغفار. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Menjadi wasamban kapanukbalku si Allah subhanahu wa ta'ala pupujihan iyene magpapanjari si kita biga niya patut sinumba tunggal iye luggana patut pagtag-ipunan tunggal iye dan buah-buah demikian salawat duk salam si Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyene nabi tapasampai dok taraak itin magpasampay si umat huling zaman, kini umat mga mulia nok umat hinadya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian gani pa indekkat pagsarang sukulten bisiye sabab nen tiya kita bimasi-masi ne pa in tinipun ne jalem alim pagtuntut ilmu. Demikian tiya kita bi pinaufikan, pinamura, pinalampung si kita bi yene parasahanten di musuh yene sumping sin sulga. Demikian pinamamis pinawana buek ne inkemon kabtangan sin me kaguruhanten bi kaulamaanten bi sipakalete bi iyan subay pagsarong subulante bi sa hadje dok gated subay pagdekat bin pagsarang sukulin iyan ibu-ibu pagsarang sukul si iya. Manjari baka sa tabi tatafik si arba miyaan yene palihalan sin pagtabang atawakan palihalan sin pagtaayon yene may tasabbut dok tasulat we may kaulamaan di zaman dumahelo atawakan kaulamaan sin Islam. Demikian binahagi we de yene pagtaayunin hapdue bahagi pain kuinedoten yene pain ne pagtaayon si antara siye me Muslim dok si antara pagtaayon pain de si antara due maglakibino. Magari katagnan wete yene part 1 dok part 2 yene ginisan kahantang sin pagtabang atawakan pagtaayon si antara mi Muslim atawakan pagtaayon si antara duwe magkimmat magpungkinay ni atawakan magbagay-bagay. Demikian katagnan bisa wete yene me subay tinanem walu parakala si pangateyan demikian pangaddatante kasupaya tatunay te yene pagtabang tinabangin atawakan pagtuku tinukuhin atawakan pagtaawnin bang pente yene me si bahasa Arab. Manjari si ko ito tagnaante sabiyene walu parakala sabutte binambua parambua tinulisihan bang yene pain yene puso atawakan buwa taketu ti atawakan parakala pakedduante yene pahala atawakan paiddatu si dunya pe bang tahinangte atawakan tatunayte si antara kite hapinen bangsa Muslim da bangsa ni atawakan da agama bang ine ne pain buwa tapusu ten amban ne pente pagtaayunte pen me kaulamaanin timarut tamassuki bi khuluqit ta'awuni ma akhwanika minal muslimin takunu painne ala samaniyati suwar atawakan ala samaniyati simar.
Muna-muna pa inne ikadambua atau kan ika-isa teddo no yene ituen buah atau kan bunga amban na ituen pagtaayon pagtabang tinabang no yuen bang paniya no si antara kau dok al-andano atau kan si antara kau dok jamaano atau kan si antara di duangan yene magkimmat atau kan magpungtinay karon Allah subhanahu wa ta'ala yene pa inne umbul dambua teddo no takwiyatu ruhil jamaah atau akan takwiyatu ruhil jamaah bang pa inne yene takwiyatu ruhil jamaah bang ini pa inne pakesed atau akan yene nulig lu si antara di UN yene pa inne ruhil jamaah yene pagkasilasawi pagtumpuk tinumpuk din atau akan kasilasa atau akan murung kailuman yene si jamaah di UN hatin geye matay geye hatinin puput dok geye pente yene papas ibang niya lu yene pagtipun-tipunan di atau akan yene tuen jamaah di atau akan grup niyan song patenggebe atau akan ungsud di pinan niya si pente antara atau akan si kaumandi penne ituen yene kaulamaan Arabin amban neme penne sa hadje yene alamat sin pagtaayon bang paniya penne si antara due hatinen magkasilasa ni atau akan magkimbat atau penne paniya si me tumpukan jamaah yene penne dahelu yene penne yaj'aluha tasmudu amama syada'id misan pe ine hatinin para kala bohat tek kapiyo yene si tumpukan niyoen atau akan si duangan magkimmat kinimat magtabang tinaban niyoen dan paniya yene pa inni ruhut ta'awun hatinin paniya in pagtaayunin lo elum paasek hatinin si jamaah niyoen in alen sin pagtaayunin pagtabang tinabangin misan pe pa ine para kala tek kabohat asal natasi nandali mikitye geye pa inni hatinin jodjog inne jamayen pendambo mufassir amban latin Egypt inalena ne demikian Syekhul Azhar pen Syekhul Azhar Muhammad Mustafa al-Maraghi pagdapu sin tafsir al-Maraghi pen a'malu at-ta'awuni tunammi as-su'ura lada al-afradi bihajati ba'dihim ila ba'd in painne in ruhu at-ta'awun pagtabang tinabangin pagtayon tinayunin yene painne masulig painne atinin sulig atau akan mahadye atau akan murong painne yene kailuman atau akan yene twentananante feelingste sidambua parambua amban kite lu dia lem tumpukan penne sin jamaah neki atau akan tumpukan ine wa tuqawi ruhal jamaah wa taj'aluha min al usar al mukhtalifa usratan wahidatan tarbituha al maslah demikian penne bang pania yene pagtabang tinabangin pagtayon tinaayunin misan pe penne kanyaan sinnia magtumpuk tinumpuk yene amban ginis-ginisan bangsa neke atau akan amban ginis-ginisan pamilya neke atau akan amban ginis-ginisan nepain neke yene kauman besok kan patekahan den atau akan asal-asal den asal paweget ngadja ye penne dok hinina ne yene manjari atau akan pinania ene yene penne wa iya sapantun ibarati penne dambua pamilya atinin nisan pe ginis-ginisan in dagbeste tu ginis-ginisan in bangsa tu atau kan ginis-ginisan lahatan bang imban in asal-asal ten si waktu pente paniya to yene pagtabang tinabangin pagtaayunin we do kita penne sapantun ibarati penne dambua pamilya atau akan dambua penne lumaan demikian penne bang itu yang tinaupikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tin inurungan taupikin magtayin magtabang tinabang UN ene UN penne sahap-hap penne anin dok ene UN penne sahap-hap wasila labean pa inne bang kuingge yene kahap kabentel pa inne yene pangaddatan sin jama'i atin yang panin pangaddatan lay pagtabang tinabang lay pangnya na pagtabang tinabangin paniya na yung pagmusama pagdatin ng maap inaapin paniya na ito yung pagka-understandingin
atau akan pania ne pente in pagdisita binisitendok ginisan ne pente in pabila. Demikian pente bang pania in pagtaayon ko emedaran tasabut lay. Pagtaayon pagtabang tinabang pagtuko tinuko si pagpasampay. Yun painnya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau akan pagtabang tinabang yene ngundan sinni kapung tinaihan amban kalongan atau akan kalindeman sin maksiat atau akan magtabang tinabang yene magpasampay magpasaplag sin kemon kahapan eniyu en penne halingkat bisa blabean atau akan itu en wasila dan puinnya penne yene kan kapania atau akan kasukses yeme kasabut la yen pente bisa sin Syekhul Azhar tangan ni penne yun ay nalaman ng Sheikh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Demikian penne ikadua buat tapusuno si waktu kyo hatinin panyanin pagtayon pagtabang tinabangin si antara kaam pente hatinin magpungkinain ni kaya kan jamaah tumpukan yun ay penne manjari kyo ahabbun nasi ila Allah kau ni yan sa mulia dok sa halga dapenne kalasahan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bang ke penne kalasahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pa sababan sinminangno yene panabangno atau akan panaayonno sindambua kung kinaino lune ke hatinin tabangno si ilmu atau akan si nasihat atau akan si arta atau akan hatinin panabangno ituin yene ituin panabangno si yehin ne bisara advice atau akan baran lubang ko emedaran na tasabutin ng katabangan no magbengket inainin na buhat binengket we ne manjari kaya pain ni kinalasani Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian amban hinang nunyan para sa baban pakalasa si kao we mi pain hadjana na ine pain te pagdali te matuin yene hadis pariwayatin Ibn Umar ine pain ne niya pain tek kadambua lelap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doksal tak nila. In riwayat itu riwayat Sintabarani. Pain na aniyaan faqala ya Rasulullah okay upay atinin misara okay upay ni junjungan ko atinin tapabo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyun nasi ahabbu ila Allah Ta'ala. Sino pa inne manusia yene kinalasahan minulia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah dok ine pa inne yene sa mulia sa halga dok sa hap dok kaseban wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pa inne yene amal hininang kami hatinin ipun Naina sambung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin pa inni ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Yene pa inni sa hadji dok sa labia dok pa inni kinalasan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala amban bangsa manusia. Yene pa inni makam urung manfaat si pagkahire manusia. At ini ginisan si manfaat. Wa ahabbul amali ilallah dok sahab ne pain ni amal apa Allah Subhanahu wa Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin atau takshifu anhu kurbatan yene pain ni sahab bisa bihinang minulia dok yatinin pinagsukuran wa Allah Subhanahu wa Ta'ala dok kabayaan ne yene pain ni bangkeu maka paasik kakegan kasanyangan pain ni sidang buat pagkahino manusia kaurungan we ning pangatian ning kasanyangan tagegan au takshifu anhu kurbatan atau akan kaawenan we no katabangan we no amban ne paine ginisan sin sukkal ne au taqdi anhu dainan au atau akan paine bang niya utang ni kabayaran we no au tatrud anhu juan atau akan bang kinog to ke niyan kaawenan we no ban kaugtu natin tapakan no walan amshi ma'in fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran bangad jaku pain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngundan pain nasin dambua pung tinai ko atau akan tundan ko si dambua pung tinai ko pili patud siya maghajat niya na supaya tak kawinan kami amban hajat ni supaya katabangan kami amban hajat ni amban sukkal ni kawinan bayak te ko pain ni magiti ka pain ni amban dambulan pain ni tu si masjid gitu nanti si Masjid Al-Munawwar waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu
Dok sine pa inne yene makapandeman makakontrol pa inne sin astelnin tantu ne sadja pa inne si ellew kiamat tambelan atawakan tampengan Allah subhanahu wa ta'alahin lebbunan Allah subhanahu wa ta'alahin siye yene pa inne auratne atawakan yene kalimananne. Waman kazama ghaizahu walau sya'a an yamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yawmal qiyamah. Dok sine sabpainne yene hatinen in astel ne mian demikian atau akan bingis ne mian painne. Di waktu eta padiskare atau akan ngama demikian tak kontrol ne kapandeman we ne. Bok painne bang takayane rupainne bang mian bae palaus ne makajari palaus ne gak nia hatinen nembel-nembelan ni. Us nisan kapalaus ne tak kontrol ne sa tesebni Allah subhanahu wa ta'alahin si ellew painne kiamat pennoan Allah subhanahu wa ta'alahin pangateanen dok painne ginisan sin raja. Wa man masya ma'akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu sabatallahu atau kan sabbatallahu qadamahu yawma tazillu laqdam. Dok sine painne palengan magtuhut-tuhut dok pung tinaini supaya ngawenan magtaayon atau akan nabangan painne sin dambuak berhajat tantu ne hadja painne si ellew kiamat gay painne paligsad atau akan tikit Allah subhanahu wa ta'alahin yene painne in pamettisan ne natinen gay lumasud amban siratil mustaqim gay lumasud pili diretso labo parelen narka jahannam lagi. Yen pente riwayat ye in hadis itu riwayat sin Imam Tabarani. Manjari katello tapuso te amban ne pagtabang tinabang bangit len pente panya te atau akan tunente si antara kita magpungkinay atau akan magkilale atau akan si antara kita magkimat yene pa inne suratul injaz. Bang hinang hatinan hininang we no dendang-dendangan si waktu tanggung no gece misan pente maku tabang amban ne kapungkinayan no atau akan hinang dendangan mo misan pakai kapungkinaihan mo tinabang atau akan tinuku kelu si para kalaklu na tantu ni aja sambatanan kadendang-dendangan tiyo. Sumada bang niya hatinan yene erlum atau akan palantup atau akan timune me kita hatinan muslim si antara kita paggaya ni pagtabang tinabangin paniya painne tapusuk nubungannya ni painne suratul injaz. Hatinen bang hinang dan tahun bang pinagtabang-tabangan manjari kahinannya tengah tahun. Bang hinang dan bulan hininang we dendangan manjari kajari bang pinagtabang-tabangan hininang inubuk dinda si mana. Hininang mahadjahin papariki sewaktu pinagtabang-tabangan. Hininang mabuhatin lampung sewaktu pinagtabang-tabangan. Ni sampai kuingge bohatne si waktu kau magtabang tinabang kay saanen murah hatinen pabayinat atau akan murah hatinen magmatan atau akan murah ubus atau akan misan kuingge bang kau nabangan sinanwe kuene tasabut le misan duhinang bohat nga lampung misan duhinang geta kaya si binasa bahasa kay bohat puno nga lampung pente nga manjari ye kay bohat-bohat eskis atau akan menjadi sambatanan ke buat-buat dasa sabab niya in pagtaayunin nasina ina para kala bang niya in pagtabang luna ke si para kala painte pagpatinggan sintumpukan atau akan para kala kalagian sebagai pinagtabangan pinikilan atau akan luna ke si ekonomiya at si economics niyaan paniya na sa jain kamurahanin bang niya yan ito pagtabang pagtayon inaayunin si antara pente kita muslim. Ikaampat pa inna yana tapuso te amban me buwa taketo no amban pagtabang pagtayo nito en bang tatunay no yana pa inna julasaul malaika. Manjari patipon palembang paning sikaw sampai malaikatin. Sarabin kemon pa inna mabang sukal sin manusia inurungan siya yana manzila atau akan tempat atau akan may ibarat tituin kawase ina sampai may kawase ginisan sin kawase miyan iyan pain sampai malaikatin piyo patipon si kao piyo ningko si kao piyo paharap si kao
Sewaktu kau magtabang-tabang mikil, magtaayon, magtiya, tinin pikilan ban ini makahapsin manusiain, tiyo patipon si tao nganduaan ka amin malaikatin. Sebab kanya in ruhul jamaah. Hatinin pagtabang tinabangin dak pagtipon tinipunin. Sewaktu kau pente tiyo na ayon, apanat miskin, urungan no ini na kailuman atau kan kakegan, sampai malaikatin ngut si tao. Nanduahan kau bang may nisab kyo pinataha inumul nun, bang may nisab pinataha atinin pinagbarakat in kemon atinin alta nun, bang may nisab kyo painte pinatawa wa Allah subhanahu wa ta'ala amman kemon kemudaratan. Ni dua painte sin malaikat si kauin, suwaktu panya no yan pagtabang tinabangin. Iyan painte pagdalil si hatinan si katel ito ini hadis riwayat wa Imam Ahmad si musnad na. Iyan pain sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil masajidi autadan wal malaikatu julasa'uhum fa in ghabu salu anhum wa in kanu marda aduhum wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Sebenarnya tagpain si waktu ke uno hatinin dialem masjid daran ke magtipun-tipun atau akan magpangadjian sin kemon hatinin kias mengalay kemon pagtipun-tipun sin kahapanin. Uspenne wal malaikatu julasa'uhum. Yan painnya palibot ningko ngalibot siya niyan atau akan patipun paubot siyan yan painnya siya malaikat. Pain rabu sine-sine painnya absen atau akan gak lai hatinan ga umade damwa manne siyale sampai malaikatin nilaw siya intag na painne sa pama si anong niyaan fulana niyaan atau kan si fulan niyaan intag na painne kung tinaibi hatinan matu nabangan ka mamikilin intag na kung tinainon nabangan ka magtanggunganuhin para kalain sampai kinilaw-kilaw malaikat bang intag bang si waktu kepente ga umade ra malailay wa in kanu marda aduhum. Bang pain na kanian yan agaw madirnian saki sampai malaikatin sabawan pagtayon pagtabang tinabang pagtipon tinipon niya anlay sampai malaikatin pili ni si takao si waktu kyo ga umadir sabawan saki kyo atau kan ilemon punan no ga umadir si pagtingko-tingko anlay sampai malaikatin pili yan ni misita si kao. Wa in kanu fi hajatin anuhum bang pain hangkan coba tapi sabab niya sukal saddi sampai malaikatin nabangan kau lu kasi dua pakuan dekyo atau akan sampai malaikatin pilih nurul kau ngan jaga-jagaan kau amban keman nek syaitan iyan pente iyan bungat atau akan buat ketuk te amban iyan parkala sin pagtayong pagtabang tinarang pagtuko tinuko si kemon yan parkala si antara kita yan na muslim na ina pente kadua pagdalilan ana riwayat sin Bukhari dak Muslim si hadis Hudzaifah bin Yaman ina pente qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atallahu bi'abdin min ibadihi atallahu bi'abdin min ibadihi ataahu malan فقال له وماذا عملت في الدنيا قال يا رب أتيتني مالك فكنت بايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر عن المسر وأنذر المعسر فقال الله عز وجل أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. Suatu painne elok kiamat tekai neng dambua ipun atau akan manusia dambua patuju neng ini sabi Allah subhanahu wa ta'ala dambua man panilewan yang ini altaknen. Oke painne ini ipun ko inurungan kewe kuhatinen yene pangalta pagdaya lo si dunya ini painne yene pangahinanganmu atau akan pangusalan na si pagdayano alta pangurung ko kaumnya. Nah sampai pe binasa wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene ayat di surat An-Nisa si ayat 40 dok penne yauma idzi yawaddu allazina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Si elo penne yene me magmaksiat atau akan da'nut yene dakin Allah subhanahu wa ta'alahin
magmaksiat jainot jay pakala si keman kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala dok nyahinan keman panagdahan Allah subhanahu wa ta'ala ina pa inne misan pe pa inne pagmultare yene pa inne in atinen dunya ituen jay misan atinen iten kabayaran anule misan pe ke magmulta atinen dok keman pangatano gene ke atinen kamultahan mo bang kyo maseksul nalkain atinen multahan mo bokepi ka seksul gagain ni ina pen sambungan wala pen okay pen na Tuhanku inurungan ko pen nawe no alta dok pagdaya us pen ni alta niyan inusal pen nawe ku yeneg si pagbisnes may ina pen ni impaamban na pen na pangadatan ko niya Allah yene pen na bang niya pen na hatinen kaya meli bangnya penne dapat pinamurane ko gewe ko penne pinalgaan sabab penne hatinen tu maknanen kanya impanabangnen pagtayon nen misan si antara siya pente tagakaya pagkai masing-masing na pente nabang dog ge mahunit pente si pagdagang mo gewe benggong pente binalas we meahin atawakan paniya in hatinen pagyuso hatinin pamurana in kemon pagdagang ng gawe na pinahunit. Wa'udhirul mu'asir bang pennen niya makautang si ako baga pennen niya sinne pamahin gay pennewe kuwag pisinukot ya Allah. Bang penne kautang ni masing-masing niya pepenne tan gay newe ko pinapahid atawakan penne bang niya iten gana sinnen inagadagara na ko sumiyan penne kanya nin. Naina sambong Allah subhanahu wa ta'ala in ana ahak ku bidzalika minka. Aku pen hatinan Allah Azza wa Jal mas labi taga kapatut yene ngampun atau akan mamura hatinan palabigay demikian penne yene ngagad penne dok magmusama hasikao nabangke penne ini sambungin tazawaju anabdi dabi na penne hisabon palabeyon binainipun kuyuen sababwe yen hatinen pinalabe gayuni sabi Allah subhanahu wa ta'ala pasababan penne yene pagkaayun ne panabang na si pagkain ni manusia dok inusala ni pagdayan niyan si pagbisnes bang niya makautang gewe nagtusinukot ge pinahunitan sampai tagasinin gewe na pente pinahunitan geye benggong iyan pente yene buwa ika line buwa itu en ikalime awe in buwa ikalimehin ene penni afullah ene kampunan Allah subhanahu wa ta'ala ika enam buat dote puasin pagli tingko sin malaikat nian sia dok hatinen afullah dok ampunan namban Allah subhanahu wa ta'ala ikalimehin ika enemin penni aunullah yene tatabangan Allah subhanahu wa ta'ala inampun te keo wasi waktu keo nabang magtayon dok ne kapung tinayan mo demikian inurungan keo buat ika enem we Allah subhanahu wa ta'ala hin yene penni aunullah tinabangan te keo Allah subhanahu wa ta'ala wena tasabut wete si lumabay-labay niyan yene hadis penne riwayat si Muslim wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi atin yang tabangan ted ke sin Allah subhanahu wa ta'ala paturun ning tatabangan ng si tao si waktu ke nabang si pagkahino yene manusia nabang ke si pagkahino yene pa inne muslim nabang kayo makatawang makapagtayon magkapagtawang tinabang makapagtuko-tinuko tanto-tanto ni hadya paturunin hatinen tatabangan na Allah subhanahu wa ta'ala in amban penne hatinen sikaw iyo ikapito hatinen yene buwa tapusute yene pa inne albodo anin nar patala kayo Allah subhanahu wa ta'ala in amban narkanin bang kayo pa inne kanyan wapat nisan suleab atau akan panas sinar ka bembelan ke Allah subhanahu wa ta'ala indok tamin supaya dia kapanasan ke supaya dia ke suleab sumiyan yen pente pania atau enem bembel atau akan tamin Allah subhanahu wa ta'ala si kaumnya namban hatinen narkane bang ke nunay di sa pente nunay ening pagtayon pagtabang tinabang Nahina penne yene pagdalil tentu yene riwayat sin Al-Hakim fil Mustadrak demikian Imam Tabarani amban Abdullah bin Abbas penne bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man masya fi hajati akhihi
kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari 3 qanadir. Kullu khandaqin abadu mimma bainal khafiqain. Sina-sina tainne palengan dok pung tinaine magpundan atawakan hatinen magtuut-tuut dok pung tinaine magkimat yen patudyo kay natasabut layhap dan buah bahajat atawakan patudyo hap jamaah tanda muko sisiye atawakan patudyo hap kauman yene tuen nawangan siye nanggong sumparakala tumek kasisiye lay ina tainne anunen nashab besi amban mag-i'tikaf yan penne 10 tahun. Ito yung tupente riwayat sin Hakim. Demikian sina-sina penne kapag i'tikaf hatinan ningko atau akan ningkatan sinbaran niludi alang masjid magbikir si Allah subhanahu wa ta'ala dapat mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala hatinan misan sa dahil leo ini pa ini hinangan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung taming atau akan bang-ibaratan khandak kwe me'lo ang kokobelan atau akan paksol hinangan ke Allah subhanahu wa ta'ala paksol penne sa haji-haji yene paksol atau akan taming kobelan amban pente panasin narka jahannam hawa penne telu yene paksol atau akan taming magtutut niyan hawa penne yene hatinin lohanin dok tahanin kwe dupainne tahaan atau akan langkeon penne amban silangan apsedepan hatinin kuyan imagine mo aja amban silangan pasilakan elay na pain na pasiddepan ni wi lang keu yene taming pang maddia Allah subhanahu wa ta'ala yung sikaw si waktu pente paniya no si pangadatan no atau akan si pamaranan no yene ikuin huluk atau akan pangadatan sin pagtahayunin pangadatan sin pagtawang tinabangin ayon pente buwa ikapito tedda no patala keo dok tamihan ke Allah subhanahu wa ta'ala amban panas pente api narka jahannam ikawalo pain na yane kuen buwa kaketu no amban atinin pagtabang tinabang to yene pain na as-sabatu min Allah yene hatinin pagaugot ke Allah subhanahu wa ta'ala lupen ta si pag-iman no pagawat ke Allah subhanahu wa ta'ala ngikit yung hatinan gay ke labo ngikit ke yena si taytayang siratal mustaqim si waktu ke pauntas lay gay ke penne pala lumasod gay ke lumuros gay ke pagpili parealam loang narka jahannam niyan si waktu yung pagtayon nen pwede pente tasabot si hadis le demikian si waktu ke wapat masing-masing niya yung tasdid si tao masing-masing palagtik Allah subhanahu wa ta'ala inindala nun amman penna yene kalimat asyahada demikian si Allah kiamat si waktu kau tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing ipain hatinen maka jawab kau maka sambung kau si kenan titilawan Allah subhanahu wa ta'ala bangin kau yun paniya nin pagtabang tinabangin hatinen misan sa kau nabang huway-huwaben niya anulay bisaralay bang nekyo mag-iman dok ninang nekyo sin natin ang ibadat nun nekyo paniya ng pagtabang tinabangin niya pente maksudlay minsan nesab kyo pente magtabang tinabang bang si hadis tasabut to siya law kiamat debok kafir nabang siya nulay atin ang kwe naglaran tasabut intutungbasan Allah subhanahu wa ta'ala siya hinturo si dunya so in para kala to kita muslim atin ang maudu ko pagtabang tinabang si antara kita muslim dok in manabang matuhin yan muslim ningyan pente sin nakidane hatinin magsahadat duha biya pente makahinang yene pagka persababan pagkagwa ng ban agama ban nila demikian pente ningyan duha sin sambahayang ne puasene dok pagzakat ne pagzikir ne demikian pente ningyan ni yene pagtaayon atau akan pagtabang tinabang yene pente si antara siya magpungtinay magkimat si antara siya yene muslim na ko yung hadis tasabut la ito ye pagdalil ta si buhay kawalo itoen bang ina na pa yung tapusot penya sabatu min Allah yene hadis pente tasabut wa Imam Tabarani pente si kitab ni atau ka si kitab ni ene penya man masya maakhir fi hajatin hatta yatahayya lahu sabbatallahu qadamahu yawma tazillu qadamu atau kan dalam riwayat lafaz penya yawma tazillu laqdam natad niya jayan kay may atinanin bisarahin gaynin kay may tasabot kay kaptanganin
Pesa neni ne lalembahangi ruisap kadua nen pente tetep na jeti da pukot-pohot. Nah, tegtang ko na pentein kaptanganin demikian balik-balik pin sara bangnya lai puro da ka magruwe ni mananne. Bangnya pente lai takakan-kakan misan ne tekap na tam ni ko bang kambay na ima ne hatinen gana yan paglegesan bang bisa pente gi kambay na ima ne demikian gana bisa paglegesan dokye kausan pente yan sin pangatean. Napos bilai tegtang ko na in kaptanganin baklapal kasilasa demikian pente lapal tahiyat ahlul jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, magsyukur manaman si Muminan yang